1980 jsem se ja zesamostatniła. Mój muž je pon kustajki boli stabilne bo ze strohotu, ale on ще kore pisane bo nie nadživo chodžiu, tak se musím vo vúze, doke se oni tam pončec pod šilkými wumienieniami sputali gastronomiju nanostajč, za jo gmina tam sobu nucka bo, pon su tam peneze falvali, pon jo to nie pravo bo tak. A du se ja pratunle hekmek ja necham, ja so celé zesamostatním a pon běše to městem žno 1989 november, gdzieś tam zno pon jen pitnieše one jen drugi věci kvije. A nik jsem ja s mojim Rat des Kreises, s mojej prostuša, za to se ja zesamostatnič, a da se oni mi tam prajli, tak iše to obdživova, to nek punže hišče 3 tydzienie na štat Sicherheit. A da sam ja je praviła, no mój svijeće, to biše po 9. novembru, ja sam pa muta smo tun čas převinili. A da ona mi te papire tak do mnie čisva, a ja praviła, no da bi ja gleich na Industrie- und Handelskammer ića, tam mój prostu zesamostatnjenje zapodača. To sam ja pon te činiva, a za 2 nedjeli mejach ja te připrajenja, za možu ja so zesamostatnič. Pon sem ja naprej na banku šla, dokaj však nisem žane peneze imela, also nic dosť. To sem se ja poščiva po Volksbanki, to je ten bošče Deutsche Gewerbebank, za tých samostatných tajenčka banka v západnym kraju, když za to zamovita bola. Tam som ja zbožomila, ja som tam dostala 60 000 rivnov, also jen kredit. A tam smo pomogli šelke věce nakupić, tak smo mu tu staru kuchnju, LPG kuchynu ve vúze přetvarili na tajku malú korčmičku. Ale musimo tam, also ten domske su sušali, poprom jo jedna mejčelka to bola, ta pa jo 680 bola, ale ona jo jednu papierku napísala, že ona naušo šovo so zda. A da sam ja bluz po našem burgomištri pravište što, ty bo to dobjal od jedno notara upodstatnič tač. Když budemo mojemo jen drugi čas krnč, pon može se te heksen z te papierku rič odreč, ja ce nic, dokež to či po ništu nja cvirič nenže. Ach, menš, Marja, co wie, so se ty tam nuctekava, a to nimaš te žan problem. Pon jo bo tom převrot městem, nik je to zase, also te svojstvo je zase tym drugim ročodala, co tam nek drugi nuctekali, aber nic. To burgomištra su oni nidom odsadžili, tu njac bonejo, a ve vúze však je to tak było, tožno jak ten kněz Pfarrer Wirth vulke problému miał, dokež vujo poprom boli evangelski bol, tam su blus por svojbo katolski boli, a tu njo jara hulke problému miał, hunjo pravi, te ľudia tam nesu jara virivo, a to te trichy, tam su boli 70%, ki su v pravdže v tej marxistiskej ideologiji živi boli, a su v tym tež Rat des Kreises, a tež ja SED-Kreisleitung, ka šudžom boli šistajeni, na haj frajli, za te nik nesu sa veselili, když ja převrot bol, tu nja pom předurjem stala, ja pon te bol, da sa nesu veselili, za tam nik ta Marija, tam jo, ta je ta Serbovka, katolska, a tady by nik jo von. So, nik sem si ja myslela, môj Bože, ty se nike teko dovaju nadživova, doma máš 3 děti, máš tvoju kišku, tu kišku se ty tam zasadživa. Da sam ja 2 do cimoli dorožanta bežava. Ja sam myslela, zobo Sjata Marija mi pomava, zobo ja tam ze 100 dinka se huljezva. Jak bude tvoja kiška furt, hašo. A ja sam se tepan od Landratsamta hulvova, ko 5 oder 6 šmoli, a tam tu justiciarvunka bo, zobo musste mi svoj boričeli, zobo mu to dostali, a moli tam dalje dživač. A tak oni to nisu přizvolili. Oni su pravili, tam, gdje nicht un činčki, bude nam 1 milion za ten dom poskičić. Ja sam prav tom pa, da bi će v Okaš i busovom zastanišću te učka zajazač, za te tu budu ne vidja, jak bo za to ničo krnč nenđeće.